Subuton, ang guru namin. So ni nang lain namin. Iboto namin di son. Opu Mikael Guru nang akka bere namin. Nung takas tabigi boha jujur ngolu ni lai opu Michael duli nang jumulo borhat madapoton tuhat songon pangulaon nilai namion songon pakatidak konon nilai namion di bagasan ulonna pakkobesionna di huriyai idotong si pasahaton nami tuhamu songon nanidokni Apostel Paulus didok Kristus do hanguluan diau jala laba nang amatean molo di bagasan hapor siauta sasitong nga was ni roha roha amatean alai jolma do hita na di bagasan daging macehacik do marsirang dohot akka nataha holong perlu mobi diamong nida tunggu diamong kabere nami piro dihacik ni rohamu diarsak ni rohamu bah tangisamu paturuhamu holong ni rohamu alai unak somo si pilibig alani tutuhat tama tapasahat saluhut asa diaka tiki nanengro lam sadarohamu damehamu pergogo maho ito sa idongan itu hatta diramodi dihamu berenami jadi meson amani Michael lah pola pala takas debu udah daka berekor bahido molo kang giro ibotomon tang nama tianama kolakol nama tianama ido patu rumah diri somosada siakangan siahaan naboy manugunugo mapermahani akka anggilohot iwotong jalahona ma manguluhon akka anggilo iwotong boha itoon opo Michael Boruon di bagasan lastiro amadala ni nguluna asay toktong margogo imana laho pay hudi ulang
Berarti sambuloni diawon namas kita. Sambuloni Dibedi itu mengiru maile kami dapat karapan. Totong mahu masuk di tengah-tengah nabi itu mungkin hamil itu. Mari ini hatam menanggung. Hatam iman itu anak para semua nabi Tuhan di dalam nabi namamu. Masuk ini itu orang kaya anak pun Tuhan mengasah di semua nabi mengiru maile kami dapat ko. Homa nama aku itu adalah homa nama dia. Las neroh di bawah sana sida. Asabu itu Tuhan mulu naik di masa aku ko. Ada arab kamu tahu nabi dah ada kodo itu. Dibedi itu orang inoham itu pakko, menganyawan itu di joronan mustari yang orang masuk. Dibedi itu ada Roma nak masuk untuk kita nak bihan nak min makin datang. Asa tak nabi doni nak masuk balik Tuhan. Gabi harukur di bakasan pun nabi, lah palas orang nabi dia ada itu. Dibedi itu orang inoham itu pakko, toket nari Tuhan orang nabi mana nyo. Tuhan apa satu kiri itu Tuhan. Mangino mae kami dapat oleh Tuhan. Homa Tuhan na tahu kami tahu tahu di huria. Homa Tuhan na mahu melihat kata na mahu Tuhan sempurna. Asa hatam na mahu para semua nabi lau betul betul nabi mandar dia nabi. Dibedi Tuhan na orang kapusan nabi na orang koro itu Tuhan. Naboy mengurus mana hamil itu. Dibedi Tuhan na nasa pasal nabi di nabi orang pokok. Asa tutong mahu Tuhan mahu dari bahasa kami. Lau para semua nabi na mahu. Dibedi na hal yang na mahu Tuhan. Dan siguro na masobi ini Tuhan. Iwi ba Tuhan na wiski mo namin mandala dia na namin. Para sa mga namin lawa ito kayo mandala. Nung namin ang Tuhan kuwasa ang matuho. Nung kayo mga ho ito masinda mo so. Laso mo po masindi hasi do ko. Bujyo na yung mga mga Tuhan na matulog sa rin na hallelujah.
Panginoon at ang Panginoon Dahulu. Ang uso magkatama muna. Magbuka mo sa tanama muna. Mula tutan mo sa rahay. Jadi tagdaw muna ka. Ang Dahulu. Magbuka muna ako sa tanama muna. Ima mata. Iba sa nyo. Kamalo ng tabaw natin ito. Ano magkataya-taya, ito naman. Dahil ito naman siya mo ipatulungan tayo na tayo. Araw-araw, hindi bata, amamatay ni Nanyasya. Araw-araw, hindi bata, amamatay ni Nanyasya. Ubal na yun, awusurot, langkap tanaman. Di ba turuhatan, di ba taalos? Di ba taalos? Langkap tanaman. Dahil di ba turuhatan, di ba taalos? Na naiganin doon na langkap tanaman. Ako magbuwang mulang, tutano yung saraan. Di ba turuhatan, di ba taalos? Pagtuhak ni na mangulo na mga sinibagas at Tuhan. Mulang dibuat tayo sa rahay. Asa pagkapulay na dihutay sa rahay. Kuta bagay-bagay. Jerusalem na ibaroy. Na pinadali na tatang na pagsiya. Lugi nilo. Lugi tagdaw muna mga amoy sa kuwa. Bukap tayo mo. Huwag ka muna nakos sa sarwa muna. Nilahat ang iba. Iba tali na bataan, magkatao. Tali mo ito na bato. Kung na yun, ihawal ni Tuhan, nasokok pa ng kubog niya. Iba tutuhatan ni Tuhan, hawal na nasokok pa ng kubog niya. Saan di mo ito manisip? Iniwin na natin sa sarwa na sokok na kubog niya. Alam niya, iba tutuhan ni hawal na Tuhan, sokok pa ng kubog niya. Isiro terjadi ada yang dapat dulu siapa kenamati. Terjadi dulu sih. Tadi betul kenamati di hadapan Tuhan. Iba kenamati yang dibagas Tuhan. Ini betul betul mahal namati yang dibagas Tuhan. Jangan sudah namati. Taruh ke tanaman. Nah di mana itu dibagas tanaman ini? Ada yang kau harap dari bagas Tuhan ini, patuh may ibadah mo lumate di hari yang dapat dulu. Jalan sudah bangun, kita tunggu matanya mata. Topu di bawah, di bagas sakit mata. Akan bangun, bolos soal buka ibadah di sakit mata di hari yang Tuhan datang para petik jalan lima. Namasa itu atau mana yang saya akan sehingga ini nak ono. Di patuh matanya mata. Karena itu nama satu nama pun. Nah dua yang berdua di losuk, saya ditulak, saya disakut. Nah dua kali itu dilarang, saya ditulak, saya disakut. Karena Tuhan, nggak pernah kuningan yang akan dewata. Dia nggak sadar dia di batu dua anak kita, saya berdoa itu asal dia kita main, batu kita, tuh ada kita, seorang mata sesuatu. Soalnya nak kita tahu, ayah uban ini dia kita pakai Tuhan. Bertua mahal nama deh, ibarat Tuhan. Tuhan tak menurut kita, puji Tuhan. Ada Tuhan. Oh
yang mesti jaga Israel. Jauh rumah kau Tuhan, jauh berperlukan ikan manusia. Jakta gamun, lu terjadi luar dia, jangan terjadi. Lu itu, lu belakang. Saya jaga jauh. Saya sampai malam. Saya jaga jauh baru. Lawan luar tu, lawan mau. Ulang jauh. Saya ini. Tuhan Yesus Tuhan. Yang mengaku Tuhan kata. Mulai saya doa. Aku saya ini. Makanya mereka. Dia paham Tuhan. Acara pemimpin dulu. Ini Tuhan kawan dia. Jangan mengambil satu waktu dia. Yang menjauh orang kosong. Saya Tuhan kawan dia. Tuhan. Aku ini keluarkan. Asal saya Tuhan keluarkan. Yang gue tengok. Yang berdiam dengan sebelum. Asal sulit Tuhan kawan kata aku. Wabak. Nah, tahu lah lalu biasa itu. Sangat juga aku baik. Asal Tuhan bertunang kita. Lalu mereka berbunga Tuhan. Kalau kau lalu kau cukup. Ubusian bahwa saya dosa itu saya ini. Kenapa juga datangnya saya? Dari mana? Dari mana? Aslinya Tuhan Tuhan Yesus Kristus orang yang dibatang atau persoalan itu berbeda yang Tuhan itu selalu mereka bisa jangan berusaha amalkan jangan dong berusaha amalkan. Sejumlah 42 juta rupiah. Menjadi si pergunaannya
manusia termasuk keluarga, terutama mah inata beruntung. Nah, sangat berhak si itu 100% lahu menikmati ini. Maksudnya kalilut ni nasi kuida terjadi nasono gagalong pertikaian di tengah-tengah keluarga. Antara dua keluarga dua kena kon jalan mulai terjadi dua karena semua ini mereka dan Glenn.
ima-ima namamuji totong nadisi. Pinaluan itu hatai. Surgoi. Pujek Mikael Duli. Tuan Dewata nama Nokpaho Tuhan Yesus Kristus nama kokopo dohok na palua hoko tadi porbadia ma nama ngaramoti orbu ngakem dohok nama joho tu harajao na sora suda ima mangaramoti orbu ngakem mulai setikyon saat rodiari haheheon na balgay amen tabigi masyakatan ni Tuhan taringo tu akan moding na tersurat di sada Tesaloni 4 ayat 10 sa rodi ayat 10 sono makadokon alay na yung matakkas botom muna liak kadongan taringo tu akan modingi asa unang marsak kamu songonak kanaliban naso marpakirimon ay molo persayahi tanong hihi Jesus doho te laos to gihonon ni debatado rap doho Jesus nangaka nong moding marhite-hite ibana ay hatan ni Tuhan ido nahu pasata mi Tuhamu ya mangulu pihita akkanamian rodi harro ni Tuhani datung sumuruk kita sian naung modingi ay natuat matuhani siya benua gijang mardonga surak-surak marsuara marajani surusuruan terbigi masaruna ni debata dungi hehe majumolo akan mati di bagasan Kristus duk songoni hita na mangulu dope akan miani taiton na mahita rap nasida di bagasan akaubun lau manomunomu Tuhani tulangitan jadi olat ni saitong mahita rap doho Tuhani amen martangi yang mahita pinuji ma guarmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami disalu na dingga basa dot asin rohami na pataro kami tuson nunga huali ang ihameli Tuhan Yesus kuburan nangangon pasahaton na posom situa parsaora manulangon Tuhan tuinganan parsatok kinani jala siya ni mapahehew mu ibana tuari haheheon na balgay Totu sahali Tuhan Yesus keluarga na tininggal honna di bagasan arsa dohot hoi-hoi na sida alai pangapulon na sumurung na siya kuema mangapuli roha do pikiran na sida paimaro hali Tuhan Yesus mangalapakan na porsia di guarmu songonima Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami tinggal hon nami mana posomod di son homa mga ramoti orbu ni bakena paimaro hali Tuhan Yesus pajuommu tuaka ari nanengro atumoliati ma Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami apulapulmu na sumurung ima mangapuli roha do pikiran nami tarlubumi ma keluarga do jemaat na tininggalhon ni naposomon pinuji maguarmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mulai sa tikyo manotong may hot rodi saliling-liling na haleluya
wagijang sai pinurbadia maguarmu sai Roma harajaumu sai saut malo menyuruham di bantu ngaus sonde ban wagijang leo matuhami sarero kang ulus siapari se sama di sanami songopane sanami di dosa ni dongan nomor satu hami unak kami do gitu pangunjunan palua mami siap pangago ayo do na punara jaun do tagugon rodia sangapos saliling-liling na haleluya sini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohan de bata ama do parsora siato di purbadia ma mangaramoti hita salut na haleluya amin dia roh kali Tuhan tutan diari na parpuni Tuhan patar jalan orang godi jodoh sude nana adung di tanah napa surat rohat kita patar jalan orang godi jodoh sude nana adung di kapuling masaru suruneni parangakan di surga bege mapadorom na nagogo ida manangku mata Yesus roh tano manikom muka dosre namon dingin lutar sunggul be nang sibuk na sasang munding be baon na dol takasimaroham saliling dingolum takasimaroham saliling asal tunak kusugot dapotu pamanat masude pangalaho out main say tongko di bako bolok koma sude na oto nuang mai si parito ay molo sa satu osa bijatanon sorda mabitu para siya Peparanyo punan saudara, jakana marhamarangi. Dihita na marhamarangi di hamuhaangi doli nami. Siapa paranyo pun tuas saudara. Nungarane hami di sombona ni asuton, Roma hamu akara nami. Pama panamunomoni.
lima lau pasaton panugkolio diulutan sa radyo on siya dos girohata doon jala kasi makarata doon manang masukot dia be tersurat di son adong do di son buntina adi boha adong naso dapat do pedi tagi baru sosialisasi ta baru kamu tunai gurus orang do tanyang nami dua mata nomor tua di bata otik susah dia be na boy terpatungu sosial siya paradatan ang dia madutu pakyo buat kuna tonggi asim mayo tudeyo sira aras ojo na dia dua ma dorong nami bago tu namar halto dorong tu namar tuweya oras mamuna dia suton ibas mahami no asa paradatan na pasaton siloboti mahami siyan paradatan oleh madutu ulang dohot di botokku nasisik takas do dinarap mamukahita di bunguan ni kita saluk na di mabunguan sihasi majutak kaituluhu tagaon puro bere jadi sosial nong tahatay siya akan apat tuloy sa tusang nari kapadalan so dia ma godang na do otik na las marohani lek kudo ibotokku di naman jalo di mana masyala di bertuan ni amang baru nata taruan kuing anak pasado kinan ada lekku jadi asa songan ayok ni situ dua dohon babok nomor hal to main ya gata tiro dia horos mamu di naman jalo songan ni ma siap bunguan ka na babungon hud jala mangalaya jadi masak ma Pirma koki bahu-bahu pasalongan. Pirma todi muna lucu-lucu ma aka pasangonan. Mati. Mati. Tulang nami papahan langsung ni tulang nami gultum. Tang songoni matahe dihamunakin Raja Paradatan di dos merau hamuna. Nang songoni toto di punguan si majutak siahan hutagaul. Akamanggo tamuna kainang disudai nauli narengan na pinasahat muna tuhami sa tuhatta nama balosi sehingga lam tu sadana rohani paradatan non nang somoni punguan ni si majutak hutagaul siahan dumobi ma dihamu tulang nami dinamai buat kamuna emena marludu dihami akabar gelengom muna anggiat matutu marludu panggabean marludu parhorasa jalon nami sa tuhatta marhite-hite akatang yang muna opya karaja nami holan hata moliate dona boy hupasatami moliate godang matutong dihamuna atong dohonon nami masomon nilok nina tua-tua asa pirma poki bahul-bahul pasalongan pirma tot kita saluhutna lucu-lucu ma nang akapas samotan si monang-monang ma raja nami
Jalan kamatangin to mata ibadah. Asam dia ketujuan ilamu bulan nami. Sail Roma na tambi, Roma na jagar to katikin ro. Moro petu soni juga bisa nampason. Di lagu pa sa tami. Mabisa sa tami tambi. At tambi na mapakilala ka, lumo na mapakilala. Gusto ko di mahal sa nila. Risma Bagio Kang, unang-unang na sa Lamoda. Oma sia nihita sian pamurota opu cek Mikael. Mulai ada. Kultom siap ya raja. Mana ya? Siap cenong boronami mergamlulang opu Mikael.
Siar Tuita Marga Gultom. Masuk.